بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منام عجم دوهما Hamada tusazaho kwezi watukufu hanando rengesha bahashinu limbushire ni khair na baraka. Rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kihaina mahalalika udomlio kanya amani na usalama haswa dua khairi nami shala dhimasi wa Islamu. Amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima mbukaya umma wa Komor haima kao kingo mzima harumasi kiharmo salama na amani kaya zora mdani mtume kaja amini mzima harumani ukahindini simpaka handize mwanyanya izo ajuandize inafsamu haya bonge kweza utukufu haina mahala bado wanda muislamu nake hasad wa Komori. Mwenyezi Mungu ajalie karama amani na usalama watukufu. Usiku jana ujusa wa ndumu leo rishelewa messengeri ribambo hapo hautodezilo na tulazibi na shaka sana hararaka ya ngarelewa ko ushinzi ngasinu ngarelo kaya imana ezibuizo zijao da kawaile wakaya kobobira si onomanta si nsamihi harumae Facebook messengeri abo mwananyasi harumae Facebook ya haikaza Jano Jackie na wasasha mvumbo huo message upanga ningo ulapiza no pangozi no haukahindi waele wakakobobira ubinadamu wakaya jana umjiniko ni washangaza abasa ino mbwana ya hawo irudi ya messengeri ihondi ho wanao ndio wajibu ndio wangweze zinogoko siwandura malezi kana ujo uzamba siwandura lelwa kana ujo mema kalma wanyaso ngamba shagara longo nzima ngarelo longo nzima yo alhamdulillah mnabariki mafundi akatsongorujwa yabaka yemru utora ode mdazahe na mbabahe yo lazima ujode mbaba mru mdazamu yamruto stahimana mshwana yojode wanaswana yamruto jistahi yakajistahimu yabonge emakalma Jano Jackie wamratange mharakati zalah jojula zalah wa mwana sayo dakika ulijua dakika usajua la ndobi sisi yauti Malaysia hatu beha Facebook hata la pizza hata pangozi hata de Malaysia walelwa yode Malaysia hao shami mbwana sikati ngamjifahari hakaya haina wakati ngambia Komori rangu 2016 ngamibangu harimo mbwana inu Mwenyezi Mungu hajalia basoko Komori wote pia wende warama ka bara Idris kaya kama ndabo kwesi ebo mimi tisani tirahara ngami makini hakaikane bwana ya siasa tiwana rangu 2016 hata bana tiwana rangu na sabana rangu 2006 rarantiezi hata leo inu dingoni mwa daula dingoni mwa serse hata riwaswidi 2016 hata basainu midem dunagi sawshindana na opposition harmazerezo hatora makaujara ngariye yabolle lazima rabika ya alhamdulillah shukran lillah haukahindi zina kaudoza mwa Komori wote wajengwa studio machoni
halafutero kale bunjola jana liwatoa kao habasa inu hindi wanjarma attack za Facebook za messengeri yomi nyanya mratile he messengeri mnuna heya Facebook wa yambe siwa saya ngar aminiu yuzur aminiu riz amini juzi riz amini jana ngar riz aminiu leo ngar juz amini maudu hakensi inu karnau jahiranti wajiwanduwa msajaja mezo anzao lebunjola jana wana makomor haswa sallallahu irange ya bile lijusa wanrumuo wala wahia wade emijia hao zilingana nao shaizonda hawa aminuka ya enge mala anruzi siwa kaya mdu fulani ya zalo mji fulani Amerika ikoni wajo kubalike mdu jafahari ya zalo ikoni hau maulida zalo ikoni wajo kama ekangu ya sije amda jezu yenge vala mdu nguju ya zalo imadhamana mjoja wambila kalimuradi nga mruto zalo mji fulani na yengu jokajangu ani ikoni wajo maka zenu husizo tijahunu kama nuri zalwa jarhishi mejia hatu jartukuza mejia hatu jariba mejia hatu hatuipwa sheo ole ngwajambo walezi ngwajambo na akili ngwajambo walelao ngarishi yawezo ambao sisi ngarohusi yao haurabiwa kazane simwambia luka mimi mwana mwikoni zifamiza hangu miuza mbaba samana msahe Ahmad Mzali kele ufari ngujo mjuano umanama wadamu hawakaya mzaya aliwahabdala salimu yani zaya msawahabdala salimu yaboka tivumbua wao tivumbua swifate tivumbua wawazaya wonti pia sashani wawaze bana shawanza mbekaya ngamina fami ikoni aboga mjwe ikoni abanya mna fahara ijuwao abanya mna maulida ijuwao shamanda mwenza akili ekato mjiwahe hasiasa manda mwenza roho ekato mjiwahe hasiasa hauka siasa sinema la pizo mwambao yao siasa fikra siasa hikma yom tume haifanya haukahambulandu nonuka uduuhum wapare ila sabili rabbika hujahar mwenza mfome waho bil hikma wal maw'idata al hasana na maw'idha mema sisi garambio wako marukaya rangurabu he mato mimi ngamza bondeje rangurabu he mato ema rais na waona pia kabasi afanya hizo rais azali yafanye nsino hazentino ijuhe rangu azali hata basaino ngarambawe mifano ngarelezao wako marungwelewa wahondo jine kwa hea banu na mwaue na mfanjau wapangozo mehena aina tarafu wantu wambe yaude maleze hao shati jabana ambako marukaya sikatushindana na zibwi kartushindana na kabu gasina zitendwa zambao gasina zitendwa rizambao wakomori ngwazi onao na wakomori ngwarambwa ngwajuwao ezenchida za hatu wakomori kwa tuwa katoja wabehema stagieri umbaba hanu ne daraja ya komori ya waswili ketema stagieri Arelizo komori kai mbabahano komori ajabanu katoda stagieri nganzo mruelwaza ngo hakai komori ihada raja ya juu na manze mtsanze na mjiwe na mjilate she komori ihada raja ya juu wokoke japaru wasuli na ngoma hayabira haukahini ye komori leo ngeongoza ya Afrika karja kaabo ye komori ngongoza yo sanje kataparu kaabo izo zija ani habo komori reme uhuwa Katso urejeza
lapo hau stagiaire ya jado mwaka bana ngafanyao mahamita nuribiri ya bure singara mbao na hole zazitendo zifanywa kwezi na mwene mwangalera ngu 2016 ujabana ele bundu elifanya hao harumenti na habo azali hakabanu azali rarujuwawe circonstance ya mchia ngarijole barakaya ngarijojau shaha hati tareha ngiyobesheleya mimi tselo kaya ye question ya emergency inu azali haifikiri rangu azali pourquoi dia faire ya portable rongolewa wana basainu grâce à lui do tia kam komorali riwa harma konti grâce à lui yo karja kawo ndo libo kodeni wando ndo libo kodeni zorongo mbili muhimu haukahale wanadamu wabala wapesa mikobani wanjaho mijina alwaza prefecture wadoli bia wanuko deni nza kahale bahi azali haba sijau hani sotondo hazo komori harumanongo za za bank hakreye SMPC fuila wanandi solidi wa bala ekale wenu ngasina zemeki grâce à president Zali ngaza shele yao ngaza shele yao kale wegzimma kija grâce à lui lewa basarzamba wenu ye BFC nguya komori ye BDC nguya komori izorka shirika za hatuna wandu abasangu za komori ya boda bwa Zali areje bano kwezi watukufu wa komori amandoro molitano kaya bano sisi kana kawo sisi wa sisi riyeshi azali riyeshi sambi riyeshi ikililu ko ujori hadaya azali embwa komori tizama ngamda jai azali harumwetinu mahasita haura memfukara kajamia mshahara bonze wajaizi za mdunga banu ngabwana tamezi shenera hijaliba wandu waruhanvu ya mapesa ijabanu ijalibi wandu mimi ngamlabo waja an de salaire jalibi wandu mezi sita yesita irenga na rensiyo na ramele sita haja behuwandu wao kwa jashina warambia warifaini ye bill ani ye bije ya salary ya mezi sita elazimu injie komori waole wengu wajifakariu nuamba warahara henye azalaru henzahe ngaresheli yangu ngarujom sajajiribano kature jei shazali hare jei ritidiwaze kazali hato ubura mwinji hataba sangoro hao hasababu ndaye hakaja hatsambaza ye komortelo ko sempete makati yayo hairene komortelo ko mna sempes ani na sempesf hani se wando hazi wao wanje wandu weji ngajuma utonji atambaka na basai azali haribuli universite na mwangalie ngonando hazi wanga universite yo yulemwa yo création d'emploi yo azali yo création d'emploi so chashi zole abo za baki tongonje za warota wasai kanaka ujo vumlo waru tsondaye kwesi asigara shele yao kazalana jebanu kawaja ka mwenje gareshela ze projet za lesbian ya la mwefa FADC ya fayemi jihad notipia azali haruha henzahe hakaureje 2016 hardi haraje ya makomori ya hiza leo walo bana bakabati mwanje wawandu warumaezi wairati banu na hiza mrutseha kama waziri madali wishe nobina ngamukomani ko timwanje komani kabati mwanje badi nimkabanu mrithichiwe nsinuna mwanje mkauro hamu irati hizani mahana mahar kana hiza azaliha jamba tijau
karonao izifanyishao ikale hadisa homwenje ikale zenzia ikale unono ranzuani ramali rangazeja wako moringwa zuo nao kwa tio uhadalwa rifikiri manu wanurushina nao leo ngwarbelio barnamaj ka balu se karde gardo fanja shamuhimu hao azalina lawe gardo wana gardo fanjao muna masolisheni shako ujore mausujo libia ko ujore mausujo libia wanduanu ngwarongo wa Facebook gardo fanja ikawarengwa harizila montage na abangwa zambao wao ngwazambao wao Mwenyezi Mungu tuwaswali tatawa hewa zamba ngardo fanjao halafu ngozi jida mwanzo zifanywa parisiwa wa bahari ila komplo abanga tujabana nabe mwana mama dambeka nardi fakhari kama Mwenyezi Mungu harijibu ngejuma urijibu wakomori goma conscient ukaitsinu yekomori kesa urejeziwa ani kesa urejeyimoti shangala dhimu heye Kietsaube hamalapo, kietonda wa stagiaire. Tishia, hawatsonar mala gazeti. Hamedubruha laka uonisa. Ujorengezo msomo, ujufanja, rimuzise. Baka president de l'assemblée, akawaziri za barzandani. Yopi haubiri, yemba tareha ya hantar mwetsinu hindi. Wakata kadepite, msomo haupangia hindi. Luanda hivi hansa urengezo msomo ndai ani warungwa lauka ya hamabazu siasa dosikamdaje hade wa komora menrabo tijao akomori wa buheza akili ngambe jenzabe kwa komori waelewa ekaje tijano jaki ngojuka hamasera shwa komori waelewa ngojo monisani kwa waelewa ngarijoza sida za hatu ngarijoza wensi hatu shala kulli hali mkomoriti mjinga mkomoringo loka ebanu ngartowa za lindo biachi ye wala waramba hindi duka welewa yezinu wa etoma wanwarnika ondai kabati wanwarwa kaujipanga wajara mafoti ya mwashali yao 2021 sidongo beliban kwa nduandu kwa nao ani wanungu anzao azalia bezaro wake makandika shakwa sina fikira zanti haya 2021 zalika na ukabo 2021 ija msujua kama nungu asogona mama ngasi 2021 shabano ngasi 2024 haya data 2021 biri kama na ukavoti kama na ukajao uluhe ujipanga wakane azma timwambia nika wandu ngwajo karmaze voti zinundabo wanu kwa mhada yaoni haya ezeboti zija ngizo karibu waparwa na mjeri pangazi jao na mjerambe na kartuhuja haribana ngware nditsao hariye tsinge joka ubloke bamwenye baraka na robina ndobyo mbako sona mama hadisi yentinu siya waru fulani inu hatu tsonti pija haya ezeboti zija wene makandida hanar hadisi jana amambioni ukaya Kavati mahadisi alo jumweze sharia. Yona mkweto nani? Na mwambe jao. Sheze mahadisi zopia kesi jumweze sharia za hali sapoti. Kwezi. Yabonge mimi. Wanaba sali na zumuri kensi. Haka alhamdulillah. Riwasuli mraka hanza. Rangu 2016 na jarumwe mbana ino ushinda na nemeopoza wangu. Alhamdulillah ana usiku Mwenyezi Mungu guto ni soko maraka mwana nyaswe kasamanda wakatomparwa ula wapora juzi wa janalo nafuti heba tena Amerika wananyasi wanu ni maparo mparo keri mtitasaye na msopara ni mjwa udungwani wanu kwa jasi Shagwanzo puwa heba ben hao no balo na hao wahanso wandani wakaanti wa mwelewani wa mnongozani izo njuwao lazima enti ibiliwa waki amani kabando himanzo ate umani lazima baturi himere rite amani harumenti yinu yoni tafsiri mkono ya daula do hifadhi wa tikemsajaja amani kenzi
kwezi ngamina furaha tantuja Allah alazim hakana katina bamna messageri na inshallah shina na uwanja wala anyosongo pangozi ani ngamwelewa ide fetolonio ngamwelewa kwa sawaelewa ngamwelewa kwa sawaelewa kakobobira ngamwelewa waelewa yaba saizo wapanga uhindi ngwapanga wajambe webiwa ai hakahindi waelewa waju wao lebunjilo la jana lafanyi haikoni liwatambahu maperpeta yabo hazela hejuma lebunjilo la jana la ikoni lelwa basasima yanzuani ya watambahu maperpeta walikola kumkana minzuani shata mjuwa duka ala mwene ba mimi kampanya hangu ngonga sija ningar panga uhunu bahiga rona armazere zo basaino garona le bunjulo lo sima bahele bunjulo la jana la ikoni liwasonga za fanya cellule de crise ye cellule kamba hindi namna je rijohumbi sawa la armenya ze voti hakabar bahitar shindwa sibatu ngar himao rize hifadhi abonge sina ukamle tijawanu shukuru Mwenyezi Mungu tijawanu shukuru Mwenyezi Mungu walillahi alhamdu hauka shukra lillah yemba na inuti balia hata wakomoro janga hisiuze kweli timwambiani kanga wandu ambangonzo zieze voti wandu watahabelu wa hadisi ili warishangirie shangwanza ugaratuka kolingar wala belu hawaelewa za kweli belunga jala alhamdulillah hamba na mzingaremba giri masih ngahuma kandida wanda harmazin chaguzi zinu ngwanzo hari wa negosie ware rejeze caution izo pia tizamba nzuvumwe mazina banraha shawalillahi alhamdu shukra lillah hakaya riwadi Mwenyezi Mungu harika ushinzi hata basainu wananyasi ngwafikira amabalu siasa zinu kode namrejei molikoli yani namrejei mabazio ya siasa basi siasa zinu kode zinu fikra halafu nyinyi bomsana zohamba ngani jumoto pangozi la pizza waro singasima kini tranquille hakawa sashiri risarelewa wakomoriwelewa hako winji wakomori wasanga oloke toma hentinu ngotini uongozi wa Imam Ghazali Uthman wenji wakomori ngweloka kartore jizantinu harma mastagieri ngelazimu mru wa hikma mru wa aqli mru jwezenzia na kadar mentinu basainu kabati ito rais Ghazali Uthman kabati yabonge ni wananyasi wa mbwana mwanama kems mwanama madambaye mwanama negociateur les amaslaha mbe militaire no wasaya alhamdulillah shukran lillah ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن abanga hindri habasani ngar hale ma dara makanini wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama uhanda huwa Mwenyezi Mungu haina ujorgabili hawi mbauseso wawe umremesho بإذن الله الكريم بإذن الله الكريم واسي كرتشنا لنوان أنا بساينو يبانا كيتي هاتا هكا بساينو وهو ونغوا جيلا ونغوا جماناو هبا سازن كودeza hanguzo mesangeri ngwa tahao mndundasi wata mesangeri wa pangozi haliba ila siasa haliba sisi tukoja wajibu zitarafu hizo ya utside Malaysia hatu sisi do sana realizo komor kahenye yerilanda engasinda
rilanda binga sinda 2016 hata leo kawajamilwa mshahara bonze amrejezo 2016 hata leo kawajamilwa mshahara bonze kawatilwa mwezi wa mshahara 2006 hata 2016 rikaujihuza ngarlibe wandu hata wajamvyo za pisa banu waja proje bita waja jao mahema pesa ebija komori ke tujulwa injandabi iribilondabi yefanya hindi wandu wao wandu hamandasi kana ujo ukubali wajele war hadaye hata banema nanko ujifakhari ndo kama mimi ngamuamerika yani tiba nna bendabo wakoza wajoja ukoza wala pizza ngojo la pizza shantiba nna bendabo ntiba ngamona we de barakaya ya he grave ya mafunzo raisa zalika ji kwamba ndrabo hambo wakati tsinda basa haukahidi ngamwechele yao sambia baro fanya vasma bai haja ta juhuja kile bila misibe ngabi hardi haja haizia wae hayanwile raisa zali harango siko jamana talolo kabati mwandu sifundi siduktera tinol ani wala do fanye grave za mishahara hizo zifuale muna wabariki serikali zifuale haba sainu juzi haja haenjeza afanya pasma haenjeza ndc ya house ndc hai hama wakati sina unu wahenga bono kana rumie kisiasa harwa mrivite ama imakati sina yanu na hadisa wakati mrajina jinangali alhamdulillah imafundi tamoele wana warajeli kwa akaindi kana uju hamba ndabo ikajubali ya wandu handabo kwezi yekajubali ya wandu handabo yawange wananyasi banda wandiswelewa banunga mna jaila ayadongo tamisho wanu watukufu wa Komori ya Qur'ani nukeno paro badili Qur'ani keno paro badili na haina wakati zinongo zamsara Qur'ani ngajo baki hata yaumul qiyama bahim Mungu zinongo zamsara Qur'ani zilaka kambi bani Israel bani kaja kambi wa yeshura mtume bahi zilanga zibaku hata dunia hise Amungu lazima Mwenyezi Mungu bakanga wandu ko wona miyo korof kwani kwa tufikire hemyo ila kwa tuanalize kwa tu bali hemyo ngo nyonyo kwa tufanyazi ngona mato kwa tuona hema tuyala ngona mashishio kwa tuishia hayo wandu wa Mwenyezi Mungu bakanga nini hum kal an'am o hamazi nyama bal hum awallu hatawadhiru hanazi nyama abangana kemakini bo wandu wa ikoni jana wambaba la kawaja kawandu wakono badili wala wahulo wakono badili haka wahao wanangwa wanzao shari wanaru wa MP kartuwa za MP anizo makalizi na utapakomo yabangena jipanga jiprepare le 14 janvier nera remmele kapa haka mbwa jana alhamdulillah hamlwe dalili yanvua de maingu wanunga ona ushinzi wa matoni hata mwishi yawe namna zemedia za kilemengu wa klase predazali a 59% mitababu wa unona hii shaile mbabu wa kaza wama 59% belengo siku la France 24 watoese 59% wardola nyasore mumani mbahuma perepeta wanaba sanu mweno mbio mwatahawa ya zamana France 24 mshtaki armwe na sozuni wamtawa mshtaki armwe oya wamtawa mshtaki wakaendi France 24 mara dalili ndiko voto 59% sisi na maharfu fulia yani noarejeze statistiki ya baraka jawa sulino kwezi hata paka ndabo wanama rudunga na wazima wanama wahe AMP wanama wahe mouvance présidentielle narzidi za jitihadi 2000 biiznillah alkarim yegwa nzima
adini mwambie nukaya ngar hale mazabano watukufu kaya infumbil wiyo ngar jow fete ngar jow fete ngar jow zonro wapangao bande ngar zijuao watura jipangao terwaziye mtikani harap ngar jow fete biiznillah وهذا هم يزمك ناثرتني وبميزمك كريم الله يعلم حيث يجعل رسالته wakomorwa elewa warambua ukakobobira abangi walaraka ushana nao habasainu bao weje malideri wa hao wazambao waelewa shaunu guguru na ukahidi shau kweli wasawaelewa na rahani madu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mdu azmio utakodo haramatiino Mwenyezi Mungu amrumiezo arumia ashabul fil Mwenyezi Mungu haina tumhukum haina mdu azmio wake msajaja ya Mwenyezi wote zinu Mwenyezi Mungu asomrumiezo arumia ashabul fil wa haina tumsarifu Mwenyezi Mungu ajalie yatinu khairi kama wende ajalie vote zibiri amani na usalama kama wende Mwenyezi Mungu arniko ushinzi insha Allah Taala akakara zimshindao watukufu ngaruka zabo tosa na salam juu ya hani